रेडी भएको अवस्थामा आइपुगेको छ। फेरि चलाएर नि देखाइदिउँ। Everything was perfect. Thank you, Mom. Thank you. My heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left unsaid. I can almost feel you walking in the distance, but I know that is not reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, know I'll find you in my dreams. चिकन करी प्याज भुट्दैछौँ। विकेश सरले भिडियो लिँदै हुनुहुन्छ अनि जाने साथीहरू मेमो गर्दै हुनुहुन्छ। पिङ्किस पिङ्किस ब्राउनिस ब्राउनिस प्याज पनि अब अलिकति ब्राउन भयो होइन। अब हामी मासु हाल्छौँ। यसले कहिले सोचेको थियो होला चाहिँ मेरो हातबाट बन्छु म भनेर कि होइन। हो नि, अब यसलाई हामीले न्युङ्गो बोल्यो।
सबै कोरेदाके देखिँदैछ ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज यो गोलबाट अलिकति बाफियोस् त्यसको लागि छोडिदिन्छौँ सुगो ल अब हाम्रो चिकन करी फुल रेडी भएको अवस्थामा आइपुगेको छ फेरि चलाएर नि देखाइदिउँ चिकन करी देखाइदिनुहोस् ओहो यो चाहिँ अचारको लागि है यो चाहिँ गोलभेडाको अचार हो अनि यो मसला फ्राई चाहिँ किन गरे भन्दा भिजाएर गऱ्यो भने चाहिँ अब यो गोलभेडाको अचार चाहिँ एकदम बवाल टेस्ट आउँछ कि त्यही भएर खासमा पनिर हाल्ने हो पनिरको हुन्छ अब पनिर त्यो अब हाम्रो पनिर यहाँ गाई बिहाएको रहन्छ भैँसी बिहाएको रहन्छ दुध दुनु पाएन हामीले त्यही भएर अनि अब मसलाले हामी बनाउँदैछौँ एनी हाउ टेस्ट बवाल आयो भइहाल्यो नि त्यही हो बात त सही है मेन उद्देश्य भनेको होइन हजुरहरूले देख्नुभयो होला अघिको रिएक्सन अब खाएको रिएक्सन हामीले हेर्नु परेछ हेरौँ अचार पनि हाम्रो बन्नै लागिरहेको छ अब यहाँनिर सबै रेडी गरेर हेरौँ है त अब रेडी भयो हाम्रो अचार पनि मिठो देखिरहेको टमाटो कोरियान्डर उजगार सामदेश दिमान सान नमस्कार समादेश त्यो मैले कति सर्ट टाइममा बनाएँ यहाँ अब एकजना मान्छे जाँदैछु कि कहिले यहाँ हेर्न यहाँ क्यामेरामा 2 बजी जाने रे अनि उसको लागि भनेर यस्तो फास्ट के सबै बनाइदिएँ नमस्कार समादेश हाई उजगार सामदेश खाना यो पनि रेडी भइसकेको छ यसलाई पनि झिकेर राख्नु पर्लाご飯どれぐらい？そのくらい大丈夫ですよ。もうそんなもん大丈夫。ありがとう。これ自分でかけるのかな。どうですか？グー？美味しい。はい、ありがとうございます。辛くて、でいろんな複雑な味が混ざってて、とっても美味しいです。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。来てくれてありがとう。参加してくれてありがとうございます。यो नै हो हाम्रो आजको मेन्यु त्यस्तो धेरै बनाउने फुर्सद छैन हाम्रो आज एकदम टाइम सबैको काम छ हाम्रो चाहिँ यसो गाँसी नै भन्छ कामसाम जानुपर्छ अलिकति फुर्सद भएन सबै बनाइराख्नुलाई आजको लागि चिरीありがとうございます。そうなんですか。
あ、嬉しい。レストランよりここで今の美味しい。ありがとうございます。そうです。初物のワッサム。ありがとうございます。すごいね。ありがとうございます。嬉しい。美味しいね。幸せね。お嫁さんはいつもあるの？お嫁さん、結婚はいつですか？まだわからないです。いるの？いるの？いるかいないかわからない。会いたいな。会いたいんですか？会いたいよ。じゃあね。ミケさんが教えてくれた。ちょっとシークレット。シークレットさん、ありがとう。はい。ここに置いて食べるのは。っていうのかな。なんかピクルスみたいな感じ。これは消してもいい？いいですよ。大丈夫。いただきます。はい、いただきます。いただきます。じゃあ味。ありがとうございます。りょうさん。はい。どうですか？本当に全部辛さもいい？辛さもはい本格的ね。これはもう一回名前を教えてください。このお麩っていうか。マシオラ。マシオラ。はいマシオラ。初めて食べます。初めてですね。ネパールのお麩。はい。お麩と勝手に。英語でソヤビン。ソヤビンはい。ソヤビン。はい英語で。大豆ね。はい。ソイミートですよね。ありがとう。自分で食べてください。でも骨付きはやっぱり味はあるんですね。あ、そうそう。美味しい本当に。विकी सरलाई पनि सोधौँ कस्तो लाग्यो होइन मैले बनाएँ धेरै मेहनत गरेर उहाँ लिँदै हुनुहुन्छ उहाँ फेरि अहिले डाइटमा हुनुहुन्छ धेरै खासै खानु हुँदैन हेलो सर कस्तो छ के छ उहाँको रियाक्सनै अड्क्यो कि अब कस्तो भइदियो होला त सर होसमा आउनुहोस् यस्तो मिठो भयो है खाना छोडेर हिँडिदिनु भयो कि चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से リマンさんのお母さんのレシピそうです私のママのレシピ美味しい。日本のと全然別だね。そうですね。Everything was perfect. Thank you, mom. Thank you. लाई कति मिठो भयो त्यो त यहाँ प्लेट हेर्दै थाहा हुन्छ सबै खानु जेम्बु त सबले प्लेटै धुन नपर्ने गरेर खाइदियो हाम्रो सर अझै यहाँ बाँकी हुनुहुन्छ 3 चोटि सक्नु भयो डाइटमा हुनुहुन्छ उहाँको डाइट चल्दैछ कोकोसान हुनुहुन्छ हामी चाहिँ खाना बनाउनु उहाँले भाँडा मार्ने गरिरहनु भएको म गर्छु भन्दाखेरि है कोसा आरिगातो गोजाइमासुこちらね使ってもいいよここで使う人きっと誰もみんな使えないのでココさん持ってみてくださいココさん持って帰るはいはいああ毎日舐めるジャックってハンガーできないすごいねこれは私のママのレシピこれはあ本当そうそうあじゃあぜひくださいありがとうジョーさんこのペーストをもらってママのレシピだっていうからもらって帰りゴードンにココさんのお力もいっぱいスパイスがそうですねココさんそんなにたくさんじゃないですココさんचाहिँ मेरो मम्मी जस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ हैね
母のようですね、私の。ママね、おばあちゃんね。おばあちゃんじゃない。おばあちゃんは孫が早く見たいね。じゃあみんなごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった？美味しかった。暑い、外が暑いので、カレーはなんかより美味しい。美味しかったですね。汗もかきました。क्यों? है ना सबै अभी खानेकुरा पनि सब फिनिस्ड अल एभ्रिथिङ अब हामी चाहिँ सबै ऱ्याप अप गरेर फर्किँदैछौँ आजको लागि यति नै भयो हामी फेरि आउने नै छौँはい、ありがとうございます。お疲れ様です。はい。